Bawagan siguro na alas 2. Naman nila, bawagan tayo po. Hawa ba? Hawa ba? Nansaw siya. Siya. So, I'm here sa Barandias City. I'm here .com.ph. Naglaag ko diri sa Barandias City, guys, kay because first birthday of my pamangkin na si Yuri. Yuri Clark. So, dili lang ko magsaba sa kung paus lang gihanda guys, basin ingon maog nang hinambog ko. So, ang ilang gihanda guys, dili siya ma-afford, no? So ang ilang gihanda is nara. So nagsugod ako vlog guys, wala ko lingaw. So nara ko. Hi, nako start. Ako muna anak ni Bes ganda. So muna mga plato. Designer siya guys, design kay wala may ka afford lagi uy kulay kwarta. So display, muna siya. Yuri Clark. Muna akong sister. Muna yung gihimo. Pansit lang kay mo rin ma-afford. May tilaw siya. Ikaw ra. Ikaw akong gi-vlog. Tilaw ba? Babda ko rin ba guys. Dili makaya. Ba pa imo guys. Nang dako Lamig kaya. Amo na ang nag-birthday guys. Si Yuri Clark. Buutan. Sino ka? Buutan daw. Maoy lang. Amo na yahang ref. Ang color nod. Kay old naman siya. Muna lang ref. Muna siya guys. Muna lang tiki. Utakal nga tiki. Then mga Salvador. Then buko. So muna mo lang gihanda guys. Muna lang kusina guys. Naitubig nga ka ng agas guys. Wala siya. Isa ng muna cake ni Yuri guys. Open it. Oh, happy birthday. Sponsored by me. Ako nag-sponsor guys. Kaya chicken yung lola. Muna yung handa. Guys, muna siya guys. Ang kalderita. Picture guys. Dali kayo. Muna si Yasmin. Yash, love na dito. Natulog ka te? Simutan mo natulog ko eh. Baka ka namang baby girl. Nag-vlog ko. Muna mga
Ay, naguban ni. Maglakaw-lakaw ni. Duhan ni Yasmin. Wow. Bago lang siyang mata guys ha. Bago siyang mata mo nang wala siya sa mood. Wala siya sa mood magpag-talk, makipag-smile, makipag-eye to eye, makipag-hands on, everything. Why? It because bago pa siyang mata guys. So, bye bye for today's video. Unya na pod update kung daghan ng tao. Bye bye. Fan kiss. Fan kiss. Hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is my pamangkin Yasmin Crusade. So we're here in front of you guys to open this. Okay, where asa mo ha? You kita the camera like this. Here, this is mine. Perfect. So guys, I don't know how to open, but my pamangkin is here, so magic ko niya, so she open this. Let's see. Open this. You show the people in the universe. No, you can open it for me. So that's why I eat this. Okay. You face the camera. Sige, go. The camera is here, not that. That. Open. No, like this. Awat ni ha. Ano? You bira this. You bira this ha. Ano? You tell the people in the universe that here guys, I bira na. Ano ba? Sige. You open this for me. So that's why this berry inside of the cup, I eat it. So if you done to open this for me, so I open this for you. Like that guys, oh my god. So okay, here, this is Shana belongs to. Don't palag my English guys, because you know, this is Yasmin. Okay? Oh my god. Yeah. Oh my god. I don't know how to open. It's so very gahi. Louder your voice so that the people can. Manami ay. Ano to? Gabi eh. Decor ka? Decor? Kanang anana? Wala ti oy. Nara ko sa kanang kuan, uma. Kuan, katrabaho mi sa kapihan ni Vice. Yung suyop na. Dito sa Kota? Da sa Sambuanga sa New Eden. Yung bira-bira it. Luag kay ti oy. Luag kayo. Sa karon kay wala pa, pero plano nila maghimo sa next year. Ay mga sunod-sunod pa natin oy, kay napamong gusto contest nga pilan sa laing lugar. Tapos pagkaman na dito sa Cotabato, din pagkaman anak siguro, din sa mag-start na dayon. Dili mi ubanon sa pag-contest, pero kami ang ga-process. Ay siya kanang shooting sa mga bins. Sa karon kay upat pa mi. Wait lang. So can open na. Okay guys, like this, guys, na-open na siya guys.
Baba kay ko, B. Baba ko, B. Baba ko. Oh. Anak ka. Humana ko sa counter. Ikaw na happy ka na po. I'm done to my... Oh. You open this for me, ha? Okay? Ay, ana your hair so that the people of the universe can see that you're beautiful. Eh, beautiful! Like this. Oh. Face. You lantaw that camera. Kinang bangat ng gamay on. Adan. Oh, sige, lantawa. Don't, ana, don't tabon-tabon. Hindi tayo makita. Ano lagi? Oh, sige, you open. Open ha, bantay lang ka. So guys, yan ang i-open para ako pumakaon guys. Sige na, go! Ay, ako sang palungon kay turn over sa camera guys kay marag na 5 minutes na siya guys. Yeah! Part 100,000 million. Kaya di siya ka-open. Ilabay na. Labay-labay, this is dirty. Sunod na lang din kay first birthday ni Juan. Ikaw mag-open para sa kuaday, nang sa mangsaday. Open, amang ka. Lang ba? Ano ka mag-adto? B, ako open B. So napan sa muna sa reception guys, kaya wala kami nangaon guys. So mamaya pang alas 3 guys ang kaon din guys no. So kinsing man ha pag kasi gusto mo mobisita diri guys, laag lang mo din madala magbalon ka ni bugas lisod pod o kahit mag-ansang bugas kay mo ang manang sudan o pang kanon. No, that's bad. So if you want to come here, bring your balon. Okay? So so you know how to bye-bye? Bye-bye. See it. See it. Show your kili-kili in the people. Maputi yan guys. So magbaba na. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ay, wait. Yeah. Yung 1, 2, 3. Dili lang taw ha. Dili ato may nawong. Dili ka lang taw ha. Aka mo lang taw? Dili ha. 1, 2, 3. So bye bye guys. So that will be all for today. So wala pa mga people. So mag-update po ko balik unya guys. So wait lang. Bye bye. Pero i-subscribe na ko nyo guys kay na paparangay ito mo subscribe na ako. Okay ha, don't forget to subscribe and share my video. So mo na siya, kung di mo gusto mapabarangay, subscribe. Bye bye.